i ndax ke taxuna njom passage rek fi anum damit inum ne wine damit una i andona koy inu mafrel mbisa trapo mafel des fois boya wine mbuxna te le heke dame njom nangam ten dem si yalla langsane o pog fa pes ala me dudu e bugam bugu changer système bi andona koy aga ay nagi mo préparer ane waritna taga sogu mo commencer nak geno sogo fiyane pirkembia nda mi texo xegim fiyegim mi njome sip or wag to adna fop anay wag anum bata doy ndax ya peut-être me war ma ref ten fi erum à l'époque mais grâce à langsane xedandoga yirmin o ten moja xamo damit na conseil bon changer système à l'époque ouais voilà o layna joral ande sate ci sano ingar no ke ene o ten def wax deug yalla kam sate fe ndax joral na jamono faga ambak no ko njom i njom ni andone encore joral ambak nan o waro préparer joral yakarom wina suto hit ndax wagali man en d'abord bo ingara kam njom ne wa andone wax deug ciate ki alantour ke pisan ko nyede do to kinokin buga maf en taf du jom ndax o maf ina du jom na jamono faga rek jiga gon e na jamono faga itam du jom njom fak nga joral wat wara suto hogu e ajega ma wax deug yalla sate nu anu ena rek ajega njogo ndatna maga comme kam kawaga imbugu annax o liman en sabor ndax na fela champion ken wine nogi na lujen fay bo fandiki mbagno betelo xale wala ken na jega na jamane fe andona e njom ne geno xanak ne te waritna parce que mi rawgadu danaka rawgadu tadik rek jegum pir moj mo may a ciaf mayinum na jamane fe njom ne geno na deug nak wax dëgg saate fa mbag na mba professeur ref ama jega jamane fa andone nuna garatu ndo feke wo xalataye du jomo so bida i am njomo nana nga te développer na saate feke rog fo fa pes taxum i fa pes ten organiser gu procédure fe sax mu fañate may me asoba sob mi in organiser nawles imma frel men no ma xem binde te xat Dakar garale acha préparer bom fi na nun njom maga fape sa fitu bo sa te fait développer njom na sax fete préparer ina in redate inom mafrun champion makke mujat no mafir naga mujat su joral xat men rek adalu ret i fapes jogoy jom tundu feke tout andan ten fienu in kaga i na jamane fe andone ko indeta bo te fak men njom mama ngi chambaka sule faya ko xat faya ko mukke yate won na mangal ne joral i kom besare du décoro yaga nuga xama bugam mage sagar lay dudu menna te xano wondo ki ndiki gar sa xamno bay gar fi nam gete fi nam rek mo ndo nawle eske rewo goro ambe amboga aboru ga fe fañ no fe nda fel ade parce que yaga sule o sirnu mayonta yaga panga go tout mam jamani tout o hidum da fadid ngonnen ngal ne joral kaga dey kam sule faya ko akarumaga d'abord sule faya ko khata faya ko agroki agara wini ande mi sanko ñeref waye du jom koy fi anone kam sate o maref sate fe yakarin acungan kam ngelne to ko res asuta xof fo waccayof comme suto hangelne akni ken ke xewna boy fadka leg imbir na jamono faga antoge leg ko famno hingal te jikka ado hidna wini be lo hamete samna te du jom nagara maga tracé faga imbugo ngara xax yaay makke kate à traverser gor makke jikka de biya jamane faga yaga de wax deug imbelanga el njom e imbelanga el njom trop parce que o jam fiegum na jamane faga nagaro ke dangel o jam jabnegum fadida nga bo ñu fu jame e ke ngoya ajar manam jega anaf nafa andone do ngay gante go tok on nafa ngande ko ne mbara ande diw feke diw ref signal faga ten isak una jamane faga vraiment roga dimbale une koy i miño de njom nda vraiment roga dimbale a intendal bo vraiment machallah i njom naga aussi a fogane chomke moja xamambel dal na carrières ñom naga vraiment kam mi andone encore mbir sate
na jamano à l'époque maga jegogo nda itam te jikka andone o gim so mbagu tax o kina xato mbiñ a jekkati coɗuma o bogo wala xumno ndax itam honneur saate fe fogu e kam maga itam i anda ye saate fe wax dëgg yàlla a jega naate organiser na bo roog a fi'a i njom naaga digante nu fa ino ten resan sule faya ko kam ni kaga itam a sutax ana jega i anin we andona ye nawle o fande ɗo o lim u den mbo i mbago ana den na jamano faga i sogo ngar na sutaxe koy fo i suto xona nam rokto ngel naga fi ngel naga we soɓono maga itam name ngel naga saxtu yaam andame a maya na jamane faga na tundu feke mat na in meke leyimo maag de no aximo maag nda na jamane fe meke yaga xoy de ngoya Jaru Parar xoy de ngoya Daouda Wélingara xoy de ngoya Mang Sarr Gorgui Sarr Simal Boori Bikol i a Jofa Njaay ani na reer atu sax i Fayil Jaay Sonar Ngom Jokel Sarr a jeg commissaire fa Saxor ahin a jeg daal nawle in ka ndeɗnama mais na tundu feke yaga pir kamir den ndefu meen jotanga meen o tanga kateloog du ndongo soɓ kama du ya njeme Ibou Raɓa waga ndefu nawle sakataga o ret mana jam ñaayo Ousmane Diouf Barham Lang Sané Lamine Sali i waga den ndeɗu maga nawle es njom parce que im magatira mais nawle es njom dal o jof i Simal Gorgui Sarr Ibou Saw i Djilor Aladji Khoja i waga lulke soixin yin waga i njopru curup ke yaad senin waaw to ko res fogamo fog me yilima sax yaga kam ina buta but ni at kona ken inna no gina nan to guna lujen e te nam imbude nden nda o nane kam combat ke rek fi ciata ke rek fo no lujen laytan rek aji kate fi gona mbir e anday mbir sanko okino kin me khatono yo ndiki asuto hapiran wasna o drapeau le poussière ki anone wax deug yalla fi ano mbi koy poids lourd wala ciafakin ngarna o tende fe on commence nga ciaf rek leg leg ko la ndox poids lourd nam nu su tox togu na jamono faga nu na sate fe mbiri le ngi men terefo wala jiga ciaf wa anone wax deug yalla ambi no nga drapeau le hana bi no drapeau meke danaka mata mamato firan ondik mages parce que o detangan mages njeg e mbir bon nawle es aussi awe firandur tuma telo mbas awe ndef na tokes danaka njeg epir i suko defe nge ma vraiment raba danaka maltadi kenne firanum i bon a suta xaperan nak amat ajek difficulté parce que à l'époque batan ne tane u ke mudan ne alla angele meke na in geno onaga xotan mudan ne tele mudan male in ten taxu koy ye roga fi na in jange ñan jang jilas dele ha yatiga sub toxa nda kaga procédure fa la kasa redu wala togor ndeysaan i jogo dayo bak ndax itam ke i yakamte ina nanni wen ndax itam émission a jege ka andone o retangan fokkino he wax deug yalla yam kam kete fiyan mbir ngora nda pare anga itam ngari tasto hamaga laka soto hamaga panceri itam wax deug yalla no ko andone wax deug kino kin waran non e o helayna andone sate fe jilas no sate fe jilas njom na andone wax deug sate fa andone sate ciosano ono anga simal anday impirne maga onno mi anote def lulke marqué ciomne maga jofior wax nopi yakar mo o gora nga kamandu ne o langa jam ñaajo dele mege fa université fe kon mu dugo na kamandu nek ci def ndax bo indok na sate fe jilas tokores an a champion fane na madu mbano bingal mu go ona akim nu go na kimanaten o façon nu go na ama freten xawago lay njom jilas joktu wala ndax madu bingal ngat akam ciomke nam njom nay sayto ndax itam o lay na madu bingal rek e o yif wax deug ak jilas to lay jilas sam ñet madu bingal ndax ciomke itam imbug and ma sax togo fo wajja fe ciomke ndax saate ma fa no neke ga xay rek ko lam taxamo ka fe la xam ndax Mamadou mbire sare dum bugen xeñes bo bugg i mo ma fotan madu bingal fal lañ aussi mo bugo ma fotan parce que mbire so bugen xeñes ndaro fadogalum
o kiin fu pexeum roog fa dogalu keke xana nanin to ka nanan bo o kiina laan meke faak na jamane fe yokoxuma laya fa pes me papa me xarita jilas te la me xawat ka jilas e maga go jang ma ñom ne me me xoreta rek salanam te salanam dalo ret nda dates len jilas chor sen tigare do kamin tigede dat len amed alol bo onyuses awar aday na dataga ye fam no xuma jilas bo joka jilas a jega jong la andone e bi saxama ñapa de ba de bes e pis dal wajan so te sarnel ma pis na ko de taxam rek abat na nga ñam nday koman joni dan pis na ju fa ga a lofre meke jona xam penku famrum to pare yi moom ma ken la ya dara i pis na dal a fiya fiye a yegni wiin waaye a jega xena gara parce que pis naga jo kan ma jokti a jufa bo naga gatinum taro kam sate fa to yaga jilasa alaye drapeau fe e xo kam sate fe a jega walay ne drapeau fe a jega tudala xatnam batana gara jangin no nan ke nan ma de laya te jego xalay na kam dene drapeau fe janganu me bo bekin doang njonges wala donga tabla la na ndokes ngona na o xaga andone tan da tumbindum koy ten dadu drapeau le ba bekin doanga tabla la na ndokum tiglayam de koro o xaga utik agara sobam ngondo doang fe na tabla la na ndokum naga sax kano koy préparer ni njom na mais madu mi nga na warna na fo jan yeret man naf ma gaw jan den ndaxam den ndaxam ma ñaajo ndik rek firgiro rek foox ma o jan te moof même moof gor ma ko ande jega ka xew ndax bar kom ke xewna ameda de ndax beta ndax ka fel bo nda ameda de ga xape mbara xenne nag na xaw ke fu ke na ndefa na sindake nu xotna o leng rek o gar lay ke la rek na fa moten nga ame mofum waga tro ga lanqe yam xape mbar ken mi adalu bo naga imbiya final fe jege sogon ngun ni ka drapeau fe police ke escorter xam te xanam wuy drapeau fe angawam police ke escorter xam ba suta mengal ne bon rek bogo de so gamo mbas naga tiga ga sax ndeysan to ko resene ndeysan deti ken njom ke xewna njom ken taxu njom warano rapide njom de war ndax à l'époque ne laytanona te xaf yoge mbir adu meloten abangeloten adongeloten ndaga a jamono fe ndike o leng sa tiran te dum lol ye imbat na jila sitam fogame o layna madu mbingan ñaker kam encore immatir kam fog a jega cum lakas ka andoona yee xeyno le champion semu allah xamoten no podable ken to ndaw amon te la me lam ten jom ndax wara la ndax ale kaga refe kana yaqa me alal talati ngin gor puisque ya nga def a cangita def comme cangit ke to ngor ke ndawe maga kon i mbatna mi anonte ndesan i ngel naga itam ñakeri ngel na ando itam nan naga jega maga après sanko ñanget maga def ko ando wax deug yalla ma fe bo yegi am pagay com ke mom baga ndo limba pak yam madu mi ngano hidumi ma fra com naxik sek na sek faleng com naxik ma fru hidum yengat na jilas ngati da me ke fayil goy mbokate teraf di nox yam bugim saxu wetandox fop ne andone na jektu teraf di nox rek yam mbira ref yam kam bugim bugam madu to roga tax teraf di nox fayil
nda muje bis njom na il paraît que yaqo e ngatama ndet a njafe lana i nanun mafir final mafin njong bo rouge fe et ma sipana fa pes no ten jangtano i